Hanyuma n'ubundi muraza kunyemerera twongere tugaruke gatoya rwose muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko rwose Alliance Fleuve Congo M23 ifashe umwanzuro wo kuwuvamo ikawusohokamo, igatangaza ko iwusize mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Ariko kandi rwose Wazalendo zahise zinjira muri uwo mujyi nk'uko twabikugejeho mu makuru yacu ya mbere, nako kandi biri gukomeza kugenda biba bibi cyane kurushaho, kubera ko abaturage benshi bo mu bwoko bw'abatutsi muri uwo mujyi wa Uvira bakomeje kumeneshwa ku rwego rukomeye cyane, bakomeje gusahurwa ndetse ibintu binakomeje kuba bibi cyane, nk'uko amashusho agiye atandukanye ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ari gukomeza kugenda abigaragaza. Inzu z'abatutsi mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zagabwe ibitero n'abaturage bayobowe n'abarwanyi ba Wazalendo, basubiye muri uyu mujyi basahura buri kimwe cyose mu nzu z'abatutsi, bamwe barirukanwa abandi barakubitwa ku rwego rukomeye cyane. Ariko kandi amakuru aremeza neza cyane ko rwose bamwe mu baturage b'abanyamurenge batangiye kwiburira icyizere ubwo Alliance Fleuve Congo M23 yavugaga ko igiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira, ngo batangira gusohoka muri uyu mujyi bagenda mbere y'uko Alliance Fleuve Congo M23 usohokamo. No kubera icyizere bari baragiriye umutwe wa FCM23 muri rusange, ariko kandi bikaza kurangira rwose FCM23 inaniwe gukomeza kubarinda, ikaba ngombwa ko isohoka muri uyu mujyi bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange, ngo mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza. Ariko kandi Wazalendo zakomeje kugenda zikaza umurego ni mu gukomeza kugira n'abo abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reba hasi handitse subscribe, nanjye nkwinjize muri iyi nkuru ku buryo burambuye, ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe. Ni muri iyo video yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, hagaragaramo rwose abantu bari gusahura mu rugo rumwe, abandi bavuza induru bati ntihagire ikintu na kimwe musiga muri aya mazu y'abanyarwanda bari muri icyo gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru avuga ko hari itorero rifatwa nk'iryiganjemo abatutsi ryasahuwe muri iki gitondo, bivugwa ko ngo ndetse abasivile 5 bapfuye, nubwo tutabasha kubyemeza neza ngo tumenye niba koko ariko byagenze. Ngira ngo biragaragara neza cyane, bafashe inzu bakuraho inzugi barazikorera zose barazijyana, amabati basambuye ndetse n'ibintu byose byo mu nzu baratwara ku rwego rukomeye cyane. Ibi biravugwa nyuma y'uko inyeshyamba za Wazalendo zifatanya n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zisubiye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo wagenzurwaga na FCM23 kugeza ingabo zayo za nyuma zari zahasigaye zihavuye ku wa gatandatu, n'ubundi zemeje ko zikomeje kugenda zubahiriza gahunda y'amahoro n'ubundi ikomeje hagati y'impande zombi. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanye izi nyeshyamba za Wazalendo zongera kwinjira muri uyu mujyi zirasa mu kirere, abaturage bakwira imishwaro ku rwego rukomeye cyane. Amakuru amwe aravuga ko abanyamurenge benshi cyane batangiye kuva muri uyu mujyi nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo M23 ivuye muri Uvira, batangira kumva bagize ubwoba, biba ngombwa ko bahunga hakiri kare cyane mbere y'uko za Wazalendo zigaruka muri uyu mujyi, cyane cyane ko rwose bari babyiteze ko zitarara zitahageze mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 kitari burimo. Ishyirahamwe ry'amahoro Peace Association ry'abanyamurenge ryasohoye itangazo rivuga ko rwose abanyamurenge bari mu kaga gakomeye cyane. Uvira iragana mu bihe byihutirwa by'ubutabazi nyuma y'uko kugenda ku gahato kwa FCM23 ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasivile b'abanyamurenge barimo guhigwa, ni mu gihe imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo yibasiriye ikanica ikanarasahura amazu y'abantu bise abanyarwanda, ijambo ryakoreshejwe kenshi mu kwibasira abatutsi b'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Binagendanye n'uko rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ihereza intebe cyangwa se urwaho bano barwanyi ba Wazalendo ndetse n'abandi bose baba bashaka kugirira n'abo abaturage b'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihamye yivuye inyuma neza cyane ko rwose abo ngabo ngo atari abaturage bayo, ahubwo rwose ngo ari abaturage b'abanyarwanda bigabije igihugu cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose ariko bikanagendana n'amateka y'ubukoroni yagiye akomeza kugenda abangamira ku rwego rukomeye igihugu cy'u Rwanda kuva na kera, nyuma y'uko ubukoroni butumye haba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yatumye u Rwanda ruhomba ibintu byinshi ndetse n'abantu benshi ku rwego rukomeye cyane, bikaza no gutuma n'ubundi jenoside igikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorerwa bitiriwe abanyarwanda, mu gihe n'ubundi inakorwa n'abagize uruhare rukomeye cyane mu guyikora mu Rwanda mu 1994. Ariko kandi byose bikanagendana n'igabanywa ry'imipaka ryabayeho mu gihe cy'ubukoroni, bikaza kuba ngombwa abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bisanze bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko mbere bari batuye mu Rwanda imipaka itari yagabanyuka muri rusange.
Amakuru aravuga ko abadepite bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikorere ya guverinoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye iperereza ku mutungo wa mugenzi wabo w'umudemokrate witwa Ilhan Omar, nyuma y'uko agaciro k'ubucuruzi bwe n'umugabo gatumbagiye cyane kandi mu gihe gito cyane. Perezida w'iyi komisiyo James Comer yatangaje ko ubutunzi bwa Ilhan Omar n'umugabo we Timmy Mineti ubutunzi bwazamutse bikabije bakagera ku mutungo ubarirwa muri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika mu mwaka umwe gusa muri 2024. Yavuze ko bashobora no gusaba Timmy Mineti kwitaba iyo komisiyo kugira ngo asobanure imikorere y'ikigo cye cy'ishoramari cyitwa Rose Lake Capital cyashinzwe muri 2022. Yagize ati hari ibibazo byinshi cyane ku buryo umugabo we yabashije kubona umutungo munini cyane mu myaka 2 ishize, ntibyumvikana na gatoya. Sobanukiwe cyane n'iby'imari ariko ririye zamuka ntirisobanutse nta nubwo rishoboka. The New York Post yanditse ko mu magenzura y'umutungo yabaye mbere agaragaza ko icyo kigo cyari gifite amadolari kuri konti mu mpera za 2022, ariko kuri ubu ngubu gifite agaciro kagera kuri miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Abahanga mu by'imari bagaragaje ko izamuka nk'iryo ridasanzwe cyane ko iki kigo kitabazizwaga no ku isoko ry'imari n'imigabane muri Amerika. Iri perereza rije rihurana n'andi makuru yerekana uburiganya bwa miliyari 9 z'amadolari y'Amerika byavuzwe muri leta ya Minnesota. Depite Ilhan Omar n'umwe mu bayihagarariye mu nteko ishinga amategeko. No buriganya bwavuzwe mu bigo bitanga ubufasha ku baturage bo mu muryango wabo muri Minnesota bafite inkomoko muri Somalia. Hari kandi abanyapolitike bagiye bagaragara ku rubuga rwa Rose Lake Capital nk'abajyanama, ariko nyuma bavuga ko batigeze bagira uruhare runini mu bikorwa by'icyo kigo ndetse amazina yabo aza gukurwaho. Ku rundi ruhande Ilhan Omar n'umugabo we ntibaragira icyo batangaza kuri ibi birego, ariko kandi mu gihe leta iyo igikomeje kubakoreraho iperereza bigaragara neza cyane ko rwose ngo bashobora kuba baragize gutya ngo bakaba basahura umutungo wa leta muri rusange. Abarenga 5,000 bamaze kugwa mu myigaragambyo ikomeje gufata indi ntera muri Iran, barimo n'abashinzwe umutekano bagera kuri 500. Umwe mu bayobozi ba Iran ku itariki ya 18 Mutarama mu mwaka wa 2025 yatangaje ko ubu bwicanyi buri kugirwamo uruhare rukomeye cyane n'imitwe yitwaje intwaro yise iyiterabwoba iri mu byigaragambya. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki ya 28 Ukuboza mu mwaka wa 2025 itewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro, nyuma iza guhinduka igamije kwamagana ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku idini buyobora iki gihugu kuva mu 1979. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarayihanangirije kenshi abo muri Iran ko ashobora gutabara abanya-Iran niba bigaragambya bakomeje kwicwa. Ku itariki ya 16 Mutarama mwaka 2026 Perezida Donald Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yashimiye abayobozi ba Iran, avuga ko abahagaritse igikorwa cyo kwica abantu benshi bari bateganyijwe. Hari nyuma y'uko Iran ihagaritse gahunda yari ifite yo kwica inyonze abigaragambya 800. Ku itariki ya 17 Mutarama umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yagize ati ntabwo tuzashyira igihugu cyacu mu ntambara, ariko ntituzemera ko abanyabyaha baba abo mu gihugu cyangwa se abanyamahanga bagenda badahanwe. Ku itariki ya 18 Mutarama ni ku munsi w'ejo mu nzego z'ubutabera baciye amarenga ko kunyonga abanyabyaha bishobora gukomeza. Umuvugizi w'ubutabera bwa Iran Asghari Jahangiri yagize ati ibikorwa byinshi biri kugaragara ko bikwiriye Muhaleb, kimwe mu bihano bikakaye cyane muri icyo gihugu cya Iran. Mu mateka ashingiye ku idini ya Islamu, Muhaleb bisobanuye nko gutangiza intambara ku Mana. Muri Iran ibikorwa nk'ibi bihanishwa igihano cy'urupfu. Ku itariki ya 17 Mutarama Trump yavuze ko ubu ari igihe cyo kureba ko hashyirwaho ubuyobozi bushya muri Iran. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Iran bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel kuba ari byo bihugu byinshi nyuma y'izi mvuru zikomeje ku rwego rukomeye cyane mu gihugu cya Iran. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Amerika Hirana ugaragaza ko uretse abarenga 5,000 bamaze kugwa mu myigaragambyo, abandi bantu barenga 24,000 batawe muri yombi n'icyo gihugu cya Iran muri rusange bitewe n'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje n'ubundi muri rusange.
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ku gitutu gikomeye cyane cy'inteko ishinga amategeko yamusabye guhagarika uruzinduko rw'umwami w'iki gihugu Charles wa gatatu kubera icyemezo Perezida Donald Trump yafashe cyo gushyiraho imisoro ku Bwongereza ndetse n'ibindi bihugu by'ibirayi abiziza kurwanya umugambi we wo kwigarurira ikigwa cya Greenland. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth ku itariki ya 17 Mutarama mwaka wa 2026, Trump yatangaje ko kuva muri Gashyantare mwaka wa 2026 hari ibihugu 8 bizashyirirwaho umusoro w'10% ku bicuruzwa kubwo kwitambika umugambi wa Amerika, ndetse muri Kamena iyo misoro ikazagera kuri 25%. Ibyo bihugu birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Denmark, Norvège, Sweden, Ubuholandi ndetse na Finland. Ibi byarakaje abanyaburayi benshi barimo n'abagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza basaba ko uruzinduko rw'umwami Charles wa gatatu muri Amerika rwari ruteganyijwe muri Mata mwaka wa 2026 rwahagarikwa by'ako kanya. Minisitiri w'ubukungu w'Ubwongereza Lisa Nandy yavuze ko guverinoma y'igihugu cye ihagaze ku cyemezo cyo gushyigikira ubusugire bwa Greenland, ndetse ashimangira ko icyemezo cya Trump cyari amakosa akomeye cyane yarashatse gukora kandi ari umuntu mukuru. Keir Starmer nawe yavuze ko Greenland ari igice cya Denmark kandi ko ejo hazaza hayo hazagenwa n'abaturage ba Greenland n'ubuyobozi bwa Denmark. Yakomeje avuga ko guverinoma y'Ubwongereza izagirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa Amerika kuri iki kibazo, mu gihe Perezida Donald Trump yavuze ko ashaka kugura Greenland kubw'umutekano w'igihugu cye. Abamurwanya bavuga ko icyifuzo cye gishingiye cyane ku mutungo kamere wa Greenland kuruta uko gishingiye ku mutekano w'igihugu n'undi, nk'uko akomeza kugenda abitangaza muri rusange. Mu yandi makuru asa n'aya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko nta ibikangisho cyangwa se ibikorwa by'iterabwoba bizagira icyo bihindura ku Bufaransa ni kubijyanye no gushyigikira ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu. Macron yavuze ko ibihugu byo mu muryango w'ubutabarane wa OTAN bizasubiza bishyize hamwe nyuma y'uko Donald Trump yakangishije ibihugu 8 byo muri uyu muryango kuzamura imisoro kubera kutemera ibyifuzo bye byo kwigarurira cyangwa se kugura Greenland. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko muri Gashyantare mwaka wa 2026 hari ibihugu 8 bizashyirirwaho umusoro w'10% bizira kurwanya umugambi wo kwigarurira ikirwa cya Greenland. Ibyo bihugu byabishyiziriyeho umusoro harimo na Denmark, Norvège, Sweden, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubuholandi ndetse na Finland, nk'uko nayimaze kubikomozaho hejuru. Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, yifashishije urubuga rwe rwa X, yasubije ko Ubufaransa bukomeje gushyigikira ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byo mu Burayi n'ahandi, kandi ko nta bikangisho byagira uruhare mu guhindura ijambo bamaze kwemeza. Ati Ubufaransa bushishikajwe n'ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu mu Burayi n'ahandi, nta terabwoba cyangwa se ibikangisho byagira icyo bihinduraho, haba muri Ukraine ndetse no muri Greenland n'andi hose ku isi. Yakomeje avuga ko ku misoro Amerika yashyiriyeho ibihugu birimo Ubufaransa, yemeza ko ibihugu by'i Burayi nabyo bizasubiza uko bizagenda kose. Ati gukangisha imisoro ntabwo bikwiriye kandi nta n'umwanya bikwiye guhabwa. Abanyaburayi tuzasubiza dushyize hamwe kandi mu buryo buhujwe. Mu gihe bizaba byemejwe tuzaharanira ko ubusugire bw'u Burayi bwubahirizwa neza cyane. Yakomeje kandi asobanura ko igihugu cye cyohereje ingabo muri Greenland kuko umutekano ari ingenzi. Ibihugu byo muri OTAN byashyiriweho ibihano byo kuzamurirwa imisoro biheruka kwifatanya na Denmark mu kohereza ingabo muri Greenland. Denmark iyo ivuga ko icyo kirwa kitagurishwa kandi ko abaturage ba Greenland ari bo bafite ijambo ku hazaza habo, kuko muri 2008 bemeje ko bakomeza kuyoborwa na Denmark, harimo n'uburenganzira bwo gucunga ubutunzi bw'amabuye y'agaciro yabo. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte yirinze kugira icyo avuga kuri uwo mwuka mubi ukomeje kugaragara hagati muri uwo muryango. Trump yongeye gushyiraho imbaraga mu kwigarurira Greenland, aho amaze iminsi avuga ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya nabyo byifuza kwegukana iki kirwa, nubwo byo byabihakanye byivuye inyuma, bikagaragaza ko nta hantu bihuriye n'ukuri na gatoya. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragizwe muri kano kanya. Ni amakuru yagarukaga hirya no hino ku isi, ndagira ngo ntizimbye amagambo munyemerere twongere dusubire mu makuru agiye atandukanye. Ibi byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Twongere dusubire mu kanya gatoya cyane. Njyewe nitwa Tuyiringire Ahmed, kugubwa neza bikomeze kugenda basakaraho muri uyu munsi wose muri iyi rusange.